وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Oşolarını pişwa aylandırdık ki bizim hükmümüz bilen halkları hidayet ederler. Oşolarga vahiy etdik ki yaxşı işlerini anjam bersin ve namazını okuysun ve zekatını bersinler deyip. Oşolar bizim üçün ibadetini khas etyen bolup, muvahhid bolup Hudany birleyen boldular. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. وَبِذْ Hazreti Lut'a hukm berdik. Yani hak bilen batılı fark berip imtiyaz bermege hikmet berdik. Ve din hakkında bolan ilme nafi'ni berdik. Ve adamları teleke işityen şehirden nizat berdik. Tahqiq Lut'un kavmları nihayatta teleke kavm bolup günahden hatten tecavüz eden cemaatler boldular. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَبِذْ Lut'ni öz rahmetimize dahil ettik. Tahqiq şol salihinlerin cümlesindendir. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَيَادَ Nuh'un habarını vakti ki ol dua etti mundan evvel, pes biz şoň duasını kabul ettik. Pes şoňa tabi bolan ehlini ulu gamdan nijat berdik. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَنُوح'a nusratu yarilik berdik. Bizim ayetlerimizi inkar edip yalanı nispet beren kavmlardan intigam alıp. Tahqiq şol kavm nihayette teleke kavm boldular. Pes biz şoların hemmelerini qarg etdik. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. وَيَادَ Hazreti Davud'un ve Hazreti Süleyman'ın habarını. Vakti ki şol ikisi hukmettiler bir ikinin barasına. Vakti ki ikine bir cemaatin goyni giyicide dahil bolup otlapdır ve biz şoların hükümlerine hazırdık bilip. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Pes biz şoň hukmyny Süleyman'a fahmetdirdik we bildirdik. We şolaryň her ikisine de hukmetmegi we köp ilmini ata etdik. We biz Davud'a dağlaryny we kuşlaryny musahhar etdik. Ki tesbih haýdardylar Davud bilen. We biz şu tariqa işlerini edermiz. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. وَبِذْ Hazreti Davud'a jengde giyilýän libasyny tikmegini talim berdik. Sizin peýdaňyz üçin ta sizi jengin zererinden saklasyn diýip. Aya siz şükretmeýäňizmi? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. وَبِذْ Süleyman'a qatı öthýän ýelini musahhar etdik
ki ýörýärdi şoň emri bilen özüne bereket aýlandyran ýermide, ýani Şamga.